imali lekhamera umthenga store. Asenibingeleleke babukeli lapho emakhaya ngamakhaya lapha kuyivele Nkosini Media TV. Namhlanje ke silapha ke noDokotela ke omkhulu. Silapha ke endaweni yasendaba yakhe. Uzosikhombisa ke imangaliso nezimanga. UDokotela nje udume kakhulu ozenze khona lapha esikhawini. Sikhombisa ke namhlanje isimangaliso esesenzeke la ekhaya kwaThwala. Silapha kwaThwala Dokotela usithatha sibeke njengamanje Dokotela sibona ugele imanga abantu bamangala kwenzakala Dokotela sithatha sibeke nje njengamanje. Lapha kodwa ngathola ukuthi kunesimo sento efakwe khona egcekeni ukhamba lolu khamba mangifika kwaThwala ngithola ukuthi sebe extend indlu yayivele se extendile uThwala extendela phezulu kwalolu khamba ma sibuka ke sesiyabonda hayi nantu la lifakwe khona sesihamba ke siyalikhipha yilo lolu olubonakala lapha phansi lolu khamba esilikhipha khona hawu emzini wakwaThwala lo khulumayo ubaba uMpanza esikhaweni ongumthandazi oyinyanga futhi omdala nje ekwelapheni kubalaphi bemvelo yilolu lukhamba esilikhiphe phansi kwaThwala njengamanje ikhona ukade ngikuzelela sezohamba ngiqhubeke nokunye okufanele ngiqhubeke nakho ngikwenze lolu khamba lolu baba ulibone ungekho la ekhaya ulibone ngingekho la ekhaya ngikwaMpanza ekhaya kwethu la engizalwa khona okwesibili ngazokhonzwa ngisho isihlahla esingezansi komusi akade bengikhombisa ukuthi ku-opposite nesihlahla la engizofike ngiyithole khona lento abadala la akade bengikhombise khona lento ifakwe khona phakathi kwesimo somzo kwaThwala mhlawumbe nje umbukele lapha ekhaya ubukela njengamanje uzothanda ukubona la embiwe khona into lena mhlawumbe ungasithatha isikhombisa ukuthi imbiwe plento la embiwe khona la ebekwe khona ungasondela ubone la embiwe khona nakho la embiwe khona lento la phansi nomndeni wakwaThwala ububuka bengumlile ngagqokile emva kwalokho ngiyikhipha lento okulandela lokho bekumzimba nje wodwa izandla eziyaphansi kuphela ukhipha lento abantu bahlala bethi ukukhipha kunamasalamuzi lathi nasikhiphe lokukhipha kunamasalamuzi khipha nje mina libalele abantu bebuka bonke abantu ngoba asikhiphi lona ukhamba kuphela sikhipha yonke nje into osuke ifanele ikhishwe esuke idukile noma ilahlekile ngaphandle ke kwalokho okusuke kuthinta amaphoyisa nabomthetho esifuna ukuthi kube khona amaphoyisa eduzane okuye belikhulu ukuthi uye kukho engeke amaphoyisa njengomuntu makulahleka umuntu kulikhulu ukuyokhipha umuntu amaphoyisa engekho ngoba imibuzo yajikijikele wena ngelinye ilanga mhlawumbe nje baba ungathini njengamanje kubantu abakubukele emakhaya abahluphekile baneyinkinga abaningi abantu emakhaya abalala abanye ebusuku abanye kwathi imiza sahlala umuntu yasalendonga ungathini kubona njengomlaphi nje okuyena usiza abantu njengoba la ekhaya sibuyele futhi usufikile wasizwa ungathini kumuntu okubukele njengamanje ngalikhipha igqama nje ngithi abeza abantu bazosizakala la sebasiza abantu uMpanza osesikhawini osiza abantu umungana ngamadukwini unyuka uyebhekizwe hall ila ngitholakala khona la ngisebenzela futhi khona ekhaya angisebenzeli ke emalokishini angisebenzeli futhi estation noma mhlawumbe endaweni eziqashiwe ngisebenzela nje ekhaya kwiposition yehlozi nendawo eyumsebenzi wehlozi phakathi kwesimo sekhaya mhlawumbe labantu laba abangakholelwa kubantu abafana nani mhlawumbe abantu besinto bathi abanye hayi kudlalwa ngabantu bathi abanye kodwa njengamanje basebebona lesimangaliso into efana leyo ungathi khona mhlawumbe abantu kunabantu abakhuluma kodwa sebesibona imangaliso futhi phakathi kwethu ezifana lezi abanye abantu abangakholelwa benziwa ukuthi kukhona abantu abadlala ngabanye abantu bethi bayayenza into kanti abayenzi umuntu mathi uzokhipha emzini umuntu afike ekusuku ethi uzokhipha ekusuku afike futhi egqokela amajazi akhe amanikiniki agqoke wona angene nawo la phansi ethi khona into ayenzayo kanti ngokomthetho okukhipha uyawagumula amajazi akhe usale wedwa ubhincipha ngeza usale uwe nje bese uyabakhiphela abantu ukuze bebone abantu bomndeni bayibone futhi nento uyithatha phansi phansi emgodini uyikhipha uyibeka ngaphandle bese bebona ukuthi cha kuyasetshenzwa la hayi lento ukukhipha ekusuku nokubhutubhutu lokuyokwenzeka ekusuku akuyona ke indlela yokukhipha leyo kusuke kurodwa abantu kugangwa ngabantu uma ukuthi uyakhipha khipha emini libalele bebuka abomndeni bembe futhi abomndeni bezomba nawe la bebuke nawe ukuthi yini oyenzayo njengoba uThwala nje efakaza ukuthi indlu yakhe isike yake yami iminyaka eyikhanda ingakhandeki yona lendlu le yona lendlu lokhisho kuyo lento yake yami iminyaka eyikhanda yangaqhubeka lendlu kuya phambili kodwa nje egcineni namhlanje sekugcina kwabonakala ukuthi into okuyona eyinqinamba nansi phakathi komzo wakwaThwala yiyo lento yenza ukuthi umzo wakwaThwala ungaqhubeki kuya phambili
Baba ayi kukhulu kakhulu sesibuyele namhlanje sicela nje baba mhlambe bonke abantu abafisa ukuxhumana baba njengamanje baba ngashiya mhlambe inombolo yakhe atholakala kuyona ukutholakala kubaba umuntu ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu osebukela njengamanje afisa ukuthi ena mhlambe baba asondele ngakuye bayagula abantu baneyinkinga abantu amakhaya wakheki ziningi izinto ezinhlobonhlobo benzakalayo kubantu njengamanje ikhatheni samanje mhlambe nje inamba yakho baba atholakala kuyona 072 280 73 27 ngayiphinda baba 072 280 73 27 amazwi akho nje baba mhlambe okugcina usuphetha ngalesimangaliso sesenzeka lapha wonke umuntu ubonile akekho ngabonanga wenza imangalisa awuzenzanga ebusuku uzenze emini futhi abantu bekhona amazwi akho nje okugcina baba engathini mhlambe amazwi akho nje okugcina ubabhekise ebantwini amazwi ami okugcina ngibabhekise kubantu ngithi abantu abese bazosizakala abantu abese bazotholakala ukulapheka abantu abese ngisho ngabe kuthiwa ufuna into yokuphumelela ngisho ngabe kuthiwa ufuna izinto zokuthi mhlambe acebe noma ngabe kuthiwa ufuna izinto zokuthi mhlambe ufuna igubhu ufuna izinto zokuthi agane mayengosifazane umendo engawutholi noma engowesilisa ethi uyaganwa amakhosikazi ayahamba siyawubopha umuzi uhlale umuzi lo ikhaya lakheke ikhaya siyalungisa igceke lomzi wendoda siwukline ikhaya siyawuklina ngisho umsamo wakho uhambe kahle uqonde siyayilungisa nje izinto zonke nenkinga zonke zekhaya nezomndeni siyayilungisa sisilungise ngisho ibaya uqobo uma ukuthi umuzi unenkinga ukuthi inkomo ziyazala ziyafa kulomuzi aqhubeke ukuya phambili siyakulungisa konke lokho nithi abantu abese bazosizakala ubaba uMpanza lo esikhaweni ngiyabonga hayi siyabonga kakhulu baba sibonile ukuthi iyagqilaza ngempela lento sibonile ukuthi iyagqilaza baba siyabonga kakhulu baba sithemba ukuthi sophinde futhi sihlangane nababukeli ohlelweni lethu futhi ngokulandelayo phinde futhi sizobakhombisa ke sesinawe ke sesikhuluma nawe sijula kabanzi ke ngomsebenzi kababa siyabonga kakhulu baba siyabonga